O te whatalofa tu le tātou tunu. E nei vaenga o le whapoponga o le porkala mea le iti live. Pe ona o lo o tō mai mōma iei I le nei fiafi. Ua whamalore sui fua ma le langi māma le manatu sa manui o whaivore re aso. Pe lawa fo isa patanui nai ma whitai tunga I le atunu uru sa ite ai awala te usinga o ainga. Manatu sa tau manuia lo wha moe ma tau nuu se manuia wa fo te usinga o ainga. Pela foi la tafolo rangi lo mai mo mo por kala me fiafi o te fata la fatu ma le nga fa lolo o tu ele titil tatu por kala me fine o le fa malulu ia ila to o lo fa ngaina ia le tatu YouTube now for some reason o te le lo polar me wala po la me wala on le mafai ona al watu tatu fa se lunga le YouTube masalo se temi mulmuliane ona load le ordato por klamele lungo na orga ko YouTube for I'm sorry ol metono na len tu ayel por kalamene utelo por almele utup ai ole anga yo ila fa nga va na load tato por klamele lungo YouTube. So if you know somebody that normally watch ET live lungo YouTube as well, text them to he said sorry about tonight but he's gonna do his best umalol ET live lungo Facebook load lo I tono tato YouTube ina yam further my more tato watu. Anyway, talofa, malol si fo manu yo tato watu. Ole fia fina nei. Mo mo tau na o amata tu ya tato ini sira nei. Tas fu manu al pona nei. Ole a sui mai ini sila mai le mori la mumu la mori. Now what does that mean? O te tiro tu le mele ye. Ole me piko silion ka we ke ole o ko yai ia wale koe whaatapula ale whainu mela o lo tātou poto I to tonu indoa ma whafofoi. Nara ka wana ngame mo kako. Nunu ngana la to talata po inga la tunu. O le mawhaino to talai farsa e a ngai le tunu e wha ngai tapo inga sa. Papo e dafo ino whanga me whaino tumutumu ile tunu. Whale tawa whao matulunga wapena. Both indoor and outdoor ele to tapula. Lo tātou poto ai. Ai le tau fia I lava tangata ia o lo iei pe I lona mawhawhau le anga o le puia o lona lava saunga le mu. Whaonga se mask. That's ele o tau fia le nā mea ia. I wang nala tonu o fale o loa, supermarketi. O lo o whaamalo sia le tatau o na whai o mask. I to tonu o supermarketi. Don't ask me why. Gere loa. But o le mele leile na. O no o le wa tiro le malo. O le wa pik nei. Po wa kau I le kau unga. O le whainu melo la kou ngoru. Nga le wa makangila o kifa I lalo. So it's very good. Le ala wa to e tala mali. E ala. Mai le mori mumu. Le sa fafia. Kapura se lau. Ia lo malasi mai le mori lo mori. E le koe whakapura ala. Meaning mo whai tato. Mo whai tato. Hey loai. That's a good thing. Mo whai kako whai loai. Tatala farsaya sa. Whai tapo inga. La to ve masena ta fa fem. Bole o to fa tapula ina le fone a lo fa tupula lo fa malo si e pere tulanga. And what ke le sefo. Then go prepare. And what wa er for sa te lo te fa lo tua te lo sefe. E lo me vena fai ida te no fol fale. O ya lu pele lo tu ai fai pela o e tarifonga. The same with pa fai o no fonga e me fai tele. Ino po masana poto le tatu watu. Mo mua a fai le sefe ya oe. E si le lo mo fol fale a fai la veki fialo ke masor salon fai yo vai. Alula ma avela tarifonga. Ina wale te se fata pula. Wale o te fa ngai na foi le mele ke lo scan. Na, look ka nga fuila kamanga. So that's good. That's really, really good. Wa tala le mena o a onga o te lole o te tala onga. Ele o fa malo sia fuila le fainga o maska tamiti a onga. Ai ole atu ua le faitalia o tamiti a onga, mawhai a onga. Fetu na ia la tu. Wala ale me te tawana whai ele. Ele fetu na inga le na. Ai ua manatu e tauna fa e motu le mena ine I manino le. Le whaafonga mai le tātou atunu, ia ina ia manino tātou tulanga le, wa iai
i le tātou tala le New Zealand. This is good news for New Zealand. Wa fi vola fi bisigis. Kalau mai aya yang wari o ngi ya wa ko ai fa pengi. Pero fi la bisigis kemingi o lea wa kala. That's very, very nice and exciting news too for the business community. Em fai no e tātou sa mo? Yes, of course. Em fai. Ya tau la mua tātou fai o tātou tui, ma tau la mua tātou ina ia ma popo le mele nei o le nofo vava, fai tari fafonga, a lesi melenga e whero ia koe fu e lesi ngu, po le leire maadidi ni meanga ke yei ma e malolo de rei na. That's what it says. Le mele na le o iai i le teimi de nei. A o tātou tala no ai laile. E lo tātou mta o puli nei o le KOVITI ma Samoa. Ana nafi. Na ofa ato a o mauai. Le whaamitalanga, o le awhianga leo solosolo. Wa lewa o na tāpena solosolo i le teimi e mama i tua le siama o le KOVITI. O lea lava lau te nofua malo uiloa. O le tele o nuu ia wa tāpena, o le whato a tāpena ne ina wa mama i tua le siama o le KOVITI. But yesterday, no, 2 days ago, na whato a o mawai le tala, o solosolo. Wa lewa o na tāpena solosolo. I le teimi e mama i tua ia le KOVITI. O susu lava. Nei u lava ina o maua ia le avano te tala no ai i le sui lanu. O le whtalainga ia le iu, Ioane Sio. O le ia whaamatala atoa le mawhatananga ne, pero le mea o te whiawhia ina o maua le whaamatalanga lea. So se le anga le lava le mea le lei le mo ngu ai ka penga. Yang le la whaamatala umatua le tofa ia le iu, me umana tāpena i o wana whiana tāpena ai, a o a mea ia wa tāpena, a o lalo no whaatinonga, a o a whaamaunga o lo iai, o iei se mea o lo ngā lue whaatasi ai mare malo, me umana. Ya, ala mkwa maha ia le mena, usi maini mai moma sisila, le whaatanang mumua le fiafi, o le tātou purakalame, ia ama le suyo le fianga solosolo, whaamanino, o solosolo, wa lewa o na tāpena mo le KOVITI. So i whamuria e lau talainga le iu malo, le whalau malo fo le whatoatoa le nei vai tau, malo so i whamuria. Ya, lage mai lau talainga tui, pa ia fo loko o pisa, ma pokalame le iti lai. Le iu, ua ma whawhetai ua maua lewa noa e oi le tūlanga vevesi, ma le tūlanga tā fiofi, ma le tūlanga tā puni o ielu tātua tinu au o manatu. Turi a pūleanga o solosolo. O lea na whataa o maua le tala e lua aso taluai. O lea ua amata mea le pūleanga maluari whai puri o loo tō a fioanga. I le tali atu, i le malo o loo tau mawhai. Ia whaaiti tia maolo palaina le whaatipula i o le whainumena o la tō ua maua i siama o le KOVITI. O le wai masoifu wa mama o mawai. Now, o le fata o maua tala, o solosolo, o le ufaile la tō porkala me whaano fo se te tonu ale no. A o le mau o fai whaamtalanga, e le se mea whako a whai a ngafi, o le mea o le vana tapena ino tō wafianga. Le u se whaisau whaamtalanga. Whaftai tui, e mo mori le ngā whaftai tiri la ufionga mar porkalame, ua mwhaina mo fusia wano le matunu. Ia, nā o sina o whapai te isi ale mato fioanga langa la fwe whafunga le tinu ma le lalulang. Ia, pai tā fwe le paia le fio le tau fia le mani tō tau papa ma le la tūtama. Suso li tā ua me nau iau, ia, whapea fwe le trainga ia sa le tō po e na liu matua i whale pole wha. Ai, manate whaia le vai e, whai ma funga le matua fioanga tūsai fwe ma le pokalame. Tui o le pokalame le nā fua me le matua nuu i le. Ina ua foto a ia e ale whaamai le lua afe lua se furu. Kapanga lua afe lua se furu. O le tausanga na amatai na ale tō whaili vai pula mwhatūro le mātou komiti. Ia o le mātou ana komiti e o sui matai. Lawe e masui foi e o komiti a tina ma te maita. Ia lawe e foi le ma le
male sui tamaitai, male sui male no, ia, o le whakautongaranga i fwere la wata pena ngai fufu mamau. Ia peo temina la vai tauna na matele el komiti tui, malangang whalo. So, sa awala tala na walo ngoi ele se mena fa ka pe nga finga o mama I kur siama la ka mangi KOVITI. O le tapena nga o tona fai tu le lua fe lua se fulu. Now, o le wa mama ne tu KOVITI le wa ne la tapena nga solo le nga fai mai ile lua se fulu. Ia, e fai ngo fia, mana ona o me fa mai Samoa nga o koe wala au ana mato komiti to e fa mo pop. E fai ngo fia vole a mataina, ma me uma, wana o le vanga fa ka oko me ma ko por kalami. Sa iai vole le pe a fa pe se te mi o me le fa ma. E ale sui fola le nga e ma komiti u fa popo me lo le ma sui foi e te to lua me le kalesia. Pitu e kalesia tono le mato nu, ia, kai ko lua mena sui o peni representative so o aulotu. E le fo ma pa ma ko komiti talo po se va se numero po se me o lus fulu ma lima la fa ino tangata. Ya pa uruala e le pule ngalim fai pule matai o ma to lo fai foi masui o vai no matai. Ya fa nga foi maisi tangata lo e to mai foi o matonu ya la ia o nanga foi fa tau soifua ma ulanga me fa pena le ala mo ki mai o mai ko vai nga so ma ko komiti foi le ava foi le e sota inga male official soifua ma lo ini. La fai nga na o fai solo le termine le. Terminate. O le awa o manga fai ma ko isolation site. Oh. O manga fa ko kalame tu sai tolu mato no fuanga o manga fa ta oto. O le mato fale a primary school. O le marmanu o le fa o le ekalesia mamona. Ia male hola le e fa kasa. O no fuanga la na le o malea na pasia mawa. Pata oto mo makong alteminela o le ala fa nga na o le mato fale aonga le ala o manta pena uma me uma wa o mo fa ma potu ya e fa no fo se tanga te tonte ko fa ko o pokwa aonga e to fie ni fa to we no fa no fo se le o le kaimi ngai o lo yei e sfuru ono le yei as of today le so le te tal no ai ai kusalewa o itua fo isi vaenga sa ia ya la vo la fa solo mai tonu le simaenga ana nafi e to lima ina to na o fa o malos o ngalo sa no ngale u ese met ko sfuru o le ai tanga tan tu fa no fo sea ma o malelosi ma to te e tu moni tui wa o le wa makani wa o sa vali le lua va yaso a master por kalame il fa no fo sea tu la ia o te pe o mo meo ainga hui e to tele la to no ainga ia e fai la positive losses i o le ainga i o na fa a meile ai fa meile no fa no fo sea e foi ana ainga o lo positive ala to ala nga fatia la to ainga no fa no fo sea la valea awa e o lo ia alma to por kala me fa solo e mato komiti test le ala mo wala le test fai ya so uma test o le afioanga ia e fa solo la fa pena le ala we to no fa o termine nei o le to lo tu lo ofisili e se fu wono lea mai la to na mata mai le to no fa no fo sele fai le o fai ile fale aonga pa fe fea le tau singa o la tone wa le la ese mai o le fale le ainga pa fe fea lo na tau singa tulanga e ta mafa tu yo le si tulanga ma e le na lo yel mato por kalame o lo tau si el mato nu tau si el mato nu ya no fa no fo sea ia wa le ngata ai tono le o le fale aonga ai fo ya o termine lima se fu male lua tangata o lo afia. Se fulu ono la le tono le fale aon.
ai tos fuluono lai tono la to lava ainga or proclame na tau singa pe ona singia le ai tau sil matunu the breakfast or the lunch e maltina e o tolu ainga le aso le ala wo uma foi ona tapena le matu far komiti ona nga se uma mai al me tau mafa ele o fai anga nga se me se ainga se la tu se me ai avi tono fa no foi se ale asia le mea nga se uma mai le me ai ya makiliva foi ton ya la wa ai uma le au vai security foi le tu final me ton ya tu la le fa no foi se la na le pena singia tu le ala fa ma kaste matunu le o le nu le wa mata mea au le mau le tala e iai fa la potopotonga tu mo oti o le wo fe tu mai lo la tu tau au nga le le wa mata mea le pule nga malwali foi pule solo moni tui e fia va to foi nga fa su tai le fa pototonga ale Caritas Samoa na tu ia le tu mai fulo na tu tau au so swali foi e o a fia fa mai tonu le matunu ia wa tem salo la mo mal matunu te le fa manyan na o ia la positive le mai il fa manyan al Caritas ia o lo talia foi se so swali mai Red Cross o mo foi na fa o ia matu la matia botan mai o la wa sabemos español por eso por ni vai aso ya fa pena foi na ave matu tal sanga ile MOH ai peto lua vai aso ai le lockdown samo ya na ave foi matu tal sanga i so swan ya la wotani me foi lato ya le ai faso sol mai foi ala la ko so swan foi ala i mo meu test ya mana isi ame o pero na ale a to mai anga ni le kalsanga ye a war fa no foi se ale eu o le fu o mal fa metalanga ye chao o le ngata I fa tonga tu mo oti le tonu samo metangal venga se sel malo o le fu o mo le tala e o a il fa tonga tama fa na o le tu ale afio anga o lo I fa fo o le watu no la tu to au se e SAUNI moni tui ole mana tua ele pu foi le foi Israel fa mai asu su fa malama ma vai mai lona no e moni le nga fa tele ya no I tam fa na o solo so si ta fo la lang ele o misi le me alo fa mai New Zealand Australia felava e o foi tonu la vol mato no I ai ni samone la vai ya ole wala la ole mo vai de so sani le frita singa ya e fafta ya e ai I Australia New Zealand ano lo fama mo le nga fafta I tele lo o le mene nei e to tele ese mafio ese mo foi sila na tu a lo que va ku le melingi instead lo ku fa kali pola se kala mai le malo ai pe o le kali fo linga mai wa ma ka me o ko le me bon o tu langa to no na nga ye fo nga ya le fo nga ma le sa ye ya vai e pe a nga mai hui fa si ya a o me fa mai samo ya te lo ele lava resources al tato fa mai ma tu langa me fa pena ya pe ola wala le no fai fo le ma to fo nga ma le o ma to li poti umba e fai o le aso test o results o me uma ya la ave uma le e update uma ya la le MOH ma va al New York ya ma to wa ya test e fai tua ma tangata o recover ya fa pena ya so uma la fa fele tu langa fa fele tu langa vai nga fo le the most vulnerable a mise la vai ta ma matina ma tu o le tunu e si le me o ke lo le ma kwa ku a yer ko komiki ku langa le ya sa le tu yo tu langa le wei o tu la fono le fa ma to wano ainga umba ia wa afia tau le fu mu lumo la tu mauta malawa e fa ilo mai la le fu mu ya awala a misi foi la ainga lo ia e matutua ya pe o fa te tenga tonu ana le ai o mo terminei o lo le ia le tapena nga le fioanga e yo foi ainga ina I tangata matutua
So far, ele ia fia se si o vaenga matua ho ele tonu anu. Ia al programa na ia. Ia e tūlar fua mumulu mal o kufara. Ia e whailo ele ngata ia e loa lau tele tangata whewai. Awel to ia whea o ngolea wa fia. Peiu, whai un tawhat lau sin mun muri lea. Mai a solo lava la tau ia. Matama whana o solo o tongi maa. Manisi e iei pi tanga solo. Manisi wa a veale whaalongolongo ma le tā whaatararonga. O sole langona e fie swani. O le ale whainga le iu. Ia, o le terminei o lo ia era na mātou komiti. O lo so tai ma e la to I fafo. A wali swani fo mo ila ai la to lo ala fo mai. Ia. Mai ele o e talo atu ia fo ia le paia o pilato fo fafo mai. Ia. Ele I kai o nga o le afo o le ngaruenga I lo le tatununga pe atu tuanga le fa. So I fomulua lau talenga le iu malo le folau malo foi le whatotoa le nei vai tau malo so I fomulua. Ia, lage mai lau talenga tui paia fo lo ko pisa. Al proclame le itilai. Leu, ua ma whawhetai ua maole awa noa e oi le tūlanga vevesi, ma le tūlanga tā fiofi, ma le tūlanga tā puripuni o ielu tātua tinu au o manatu. Turi a pūleanga o solosolo. O lea na whatoa o maua le tala e lua aso taluai. O lea ua amata mea le pūleanga maluari whai pūre o lo tua fioanga. I le tali atu, I le malo o lo o tau mawhai. Ia whaaiti tia maolo palaina le whaatipula I o lo whainumela o la tau ua maua I siama o le KOVITI. O le wai masoifu wa mama o mawai. Now, o le whata o maua tala, o solo o le uwhaile la tau porkala me whaano fo ise I to tonu ale no. A o le mau o whaifa mtalanga, e le se mea whako a whai a ngafi, o le mea o le wana tapena ino tu wafianga. Le usi I FAISAOFAGA mtalanga. Aftai tui. E mo moli le nga aftai tui la ufionga mal proclame. Ua mwhaina mo fusi awa no le matunu. Ia, na sina a wha pai te isi ale mato fioanga langa la vui wha funga le tinu ma le lalulangu. Ia, kai ta foi le paia le fio le tau fia le mali to tau papa ma le la tutama. Susoli taua me nau iau ia, wha pia foi le fitalenga ia sa le tu po e na lima tua I whale poli wha. Ai manatu e whaia le vai e, whai ma fonga le mato a fioanga tu sai foi ma le pokalame. Tui o le pokalame le na fua me le mato nuu I le. Ina ua foto a ia e ale whaamai le I le lua afe lua se furu. O fia whaatau I sina talo mota. O iai fo I so wha moe e te fia whaatau ina no whale fo. O a o Jessica tui veiti, o te whainga loe nei I Aljay Hokanau. I don't know what happened. I le interview lea. Mana o si tal malo longa leo na. Tadi wele wha umatu le siwai ngol tasu. I'll try and replay this interview, the full interview nail por kala me ilungori YouTube mai ali il fasa longa nei. We'll be right back. O fia whaatau I sina talo mota. O iai fo I so wha moe e te fia whaatau ina no whale fo. O a o Jessica tui veiti, o te whainga loe nei I Aljay Hokanau I Manukau. Ua tele maota ua mawhai ona o whaatau I sina I se tau tala whenai a mana o lena ona le maota. Ona olo o ia te au leto mai e whaatino ai, mana onga e whitau I le leimo oe. Vili mai lola o telefoni I le olua tasi, o lima, palulua whao. O te fia tau tua mo oe sa moalo o atu pele. Whapatai. Ua taunu umai a te uata o le te tele o tau mafa o le lima foa I o le tunu. E le ngata I mo meo o fua o whae le leanga o whaatoanga. Ai o I mo meo tau mafa tu apa. O le fasoswani le uanga I le tunu e ave mo solo. A toa ai. Ma le tausinga o lo TAPENA lava e le pulenga mamaluari mwhai pule solo. O le tausinga o I la tau ua whanofo e sea. O se mea le leite le mea.
O le fo no mau o le whaamtalanga. Ai ai tama whana o solo o lo ilo lo le vaenga le au piki. Somewhere down in Hastings. Na la tu whatasi le se leni mamamori I ro la tō fionga. E fe soani ei le tausinga ma le prokalame le a solo. E ma eu. E ma eu le anga le leima le alofa tūla I o le aturu. Ia, whapea fu I tama whana o solo. Io e. Ia, a whaila o solo ai kere I loa le mele kupu I kongu. Le ala weiro. Le ala weiro le mele tupu solo. Ia. A lava le FAASOA. Ia, ona FAASOA ni le. I think o lo o yei le page is a teimi ona o mai lea. Ona whaelo atu le o le page a SOLOSOLO. O lo tu whatasia. A nga ia ele tausinga I la tu lea bale porokalame. O le tali lea SOLOSOLO a nga I le malo. I le porokalame lea o le tau fio le pepesi o le whama. O le tali lea SOLOSOLO. A nga I le malo. Pea na e whalongolongo mai ni le talanonga nei. Instead o le whatare tali o SOLOSOLO po la mela avatu le malo. Wa matamea ia lea. Koe koso I kua. Luas fulu. Wa LEVA ona TAPENA. So ana mamala I tuar temina luas fulu. Wa LEVA nga activate le porokalame. A le leing. O le whaonga ina o no fuanga. It's already in the village. Whale aonga. Ia maleo fo mai o le malu. Ale e kalesia. Mamona. O le tūlanga le lei le na. Ia, mana mea lena tau ne ele. O ainga o le whaanu fo eisi whaenga lenu. O whatu ele fua. O le whailo le na ele nu. Awangi I kolosi se si kua le whale lea. Awane I alu se si le whale lea. O lo o yele tangata o lo whaanu fo esea. O le mea sile le lei. O lo te maua tu le forsanga tu la whale nei. Malu pui a foi I la tau ta matina matutu o la fionga. Now I know te roa. O la ye sinu o la fai por kalam ana paule o le fionga. O le ua manino I la fa le wai ua su aku mau le dei. Manino ma fa lama ato mai. La lato tapena ngolo. Yai. Mule tu fa malo I le fionga solo ma solo ala o maka mai program rengi tiafi ai ke le lol mela o kupuru ka kongu. Ya o le na. Tato I ya fa tasilo yai. Nganga mo le fa mo le le ta. This is very good. Well organized. O na mo fo le no tano ana le lang. Stasio to si mai pas. Tau sui fu o lo tau la mua. Ile wo fire training a tanga tolu. Le wo fire o nga tanga tolu. Pe fa fe ona fa no fo share tanga tale o le ale me tau no fai, o le ale me o le fai, o le fa no me le fa mo kalangele. E o ale me nga se tau ma fai ave mo ila to e fa no fo se. E tasi ale me la tapena. Ai le so nga ku fo se si ko ngolo mukala. O a fo ita ma fai, o le rimo fo ai o ai nga fa la tom no pena. E o uma ile fa le tasi. Ta pena manga se ila to le mamoli e ila to le ile fale. O lo fa no fo se ila to o lo fa no fo se o no o le KOVITI. This is really nice. This is really nice. O le nga lue fa tasi. O le pulenga mamanu a rim foi pule. Mula tu fa tele nga ya le na vno fa vno mai fa mam no mai le tulanga o manino foi le mata. Now, let's go to the nubi fa. ele ai sa okupe o ke wale nubi fa. A le me wo mai le mata pule fi. O lo no to tele auto. O lo o tu sima ia te au. Pe ma fengu fa mal mana mako e se fa mole le o pula nubi fa. But ele maua se ua vanoa e fatale no ele fionga le tama te minsta. Na ye faile foranga ma le forsanga. Ele maua fo isa ua vanoa o te tala no ai ile sunga ile li pule. Ai o le mata upule manu ne. Wo umona faile fasel longa. Ai o se tusi sa lo mia. E se tasi sa tu sia ele newspaper o le Samo Observer. Which is e fesiringia ia le tusi lea. E ai se ale mea. Ua pule ai fua le malo. Ile FAASOA ina o le tupe o le atotongi mo le au FAISAOFAGA.
Ana polomisian lupi fa. O tupe la FAISAOFAGA. Leo le FAASOA la FAISAOFAGA. Ai saul fa silang al malo. Ele ngata ina la vela FAISAOFAGA. Ai fa popo male 5 tala ala pensiona. Ole mela la le langa le tusida. Ai sia. Ai foi se pule le malo. E tango fie fuole temi ole a FAASOA le tupe ale au FAISAOFAGA. Ole tusi. Ole lelei. Ole maangai o le kusi a ke au ia. Ole fa atupu manatu. Because iai o tau na mafoforo loto. Uma o fai kau kusi. Ilo minga la sape. Wow. That's a very fair question. Manaya tele le fasidi dea. A fasidi sao lava. Ile tamai ta minsta. Na o te iloa. Like I said, it moso of no, but no sa ili na vea mapule mo mua le nupi fa mo le umis fulma tasi te usanga. O te iloa. Ewi no wa mai le afi sle fitu se o le luafe ma le fitu. Suma tasi te usanga o ngalue. Ai le swinga tele le nupi fa o nye. Au ye fwesa lo te lo toia ili mena nei. O ina. No wa nga ie sa ili te mani ili le tunu. Se eu fa tele noin. A ule mo se vongol miskapo le pule alu ile sa pule. A kongu lava. E mai ese fa mala manga ole na mata e se mai mo mal sira ya ole sa i dingal nele i live e tali a tu fesi to tele auto la ngo kere pule lu bifa so fa mnuia panoa malo fo le folau de vai aso Malo lang e ma tui e tala auto fal ainga ya plauli ya tu mai fo ta van no foi tatu tu flata ya feita ole ya ngara lo tu tonga lo to lua male fa sa talawa le anga o se tas tino matu o fa sa talawa fa le pol malo lava panoa wa manu le tala ma wa fesiri sidi le au FAISAOFAGA o le no bifa ai sea wa tango mai fuale a o le malo ia mato tupe na teu fa FAISAOFAGA le no bifa ma tu fatu fai fa la tonga ma to e fai me alo fai i au fai pensiona ma me fa pen now pano ia motu ar pa welo o mana tua sa ili lau sunga le anga o lau sunga ta avea mapula le nupi fa so ai la si se tonu fa mtala mai cha o se tasi o fies fulu tau sanga o tau tua le nupi fa o ma fonga na tasi na no malua e le ngate na o le foi vai resi o puro o le pensiona o le mola fa mnyanga mai le nupi fa tolu langa tonu fa ma lama le ta pule nei manino le mai mo mai le tatu tu ai si vesa fa mtlanga ta i tual fa fonga le tu a matanga me le nei lu pifa mana sui FAISAOFAGA matulanga fa pena alo palauli ai tui ai le fai tu se fa mtlanga le anga e au na pol e au na motu le pa o si le fia e au na mala malama le tunu ya me se fo ye o lo o fai tio ya e te tau na FAISAOFAGA matalanga le anga o lea e whaafafonga le whionga le tamaita i minsta. Yep. O le tusi o lo ave e whaitio i le whionga le tamaita i minsta o tupe o Muripola, Ana Rosa, Morio. I le mea lea e te saunu ai, i se ale mea ua whaonga ai. Tu sa lea wala tau whape mai e SOLITULAFONO le whaonga ina i le MALO. O tupe tufa i vaenga ia sa sau no iai e tau lai no fa pe atu a fai fa fonga mai tamaita i fionga tamaita i minsta ele au fia matangi so manatu i lona ia fina ngalo o te le o tali foi ona ka pea o te aia ile me ile taimi o le asau no ai tamaita i minsta o lana ia na mata fa yoi ai ona o le taimi lava na whaasala lau ai wa ngia i lungo wa vea ma public information le whaasea a sui FAISAOFAGA. O le mafu angalna wa leino o manatu. E se tauna whaisa o manatu. O te le o aluatu la ma tātara noa whape o te aluatu e pui le malo male whionga le tamaita i mista. E iei se taimi ona sao noa le whionga i a Muripola. I lona ia fina ngalo. Painga whaavai ale malo, ma le mafuanga nā lai ona lato whamaunia, ia matuinatu sosonia.
le mea mua le na e tau ona si le fia o te le o tali mo le malo o lea o te tali o le sui faisaofanga sa iai ma o lo iai la pensione ma sa o sui faisaofanga fo le nupi fa e ona e sa no ma sa o pule le nupi fa i le se fulu tasi tausanga tasi iwa fitu i le lua afe ma le fitu ia ma o lea ua public le information ia ma fo angana e tauna ofiso soani e tuai a malama se mataupu ona le ai leo se pisa me mua lava tui o te whawhetai fo ia o te leo whai tio le tusi awa ale ai lava ni me whapea ia le mwhaifoni malama o te whawhetai fo ia o le sunga ia Peniamina Muriaina ma o se tasi o lo o whai a onga i le universite wa velo no tangata e whai ma awala e au mai ai se fesiri ma fesiri ngia ai le whai ngā malo ma le tamaitai le whionga tamaitai minsta o ma fua i se a ona whao ngā tupe le nupi wha e whaia o lea nga o salo le fitu sa pano e solitulafono me al malo le whai uolo ke fua kupe la whisaufa e le solitulafono e le solitulafono o le ali mai le metaupu matali le lau fesiri na ya fa solo atu i le wha matalainga o le a matainga ma le role ale malo i le nupi wha le lala o a matai e ona fa solo atu ale o le ta metaupu te lo fesi umir tata le noanga ona te le i o le metaupu a ona tala le ngawha ia e o a i tupe ma mea o lo i te tonu o le nupi wha o whawhewheo na maua o ai o te tō ngia sui o tupe ale au sui faisaofanga pe iai te awa noa o le malo lato te whai ele whaasoa le me mua lau tau tala le amatanga le nupi wha ta siwa fitulua na amatai le nupi wha lewa ato le 5 sultau sanga a o le whatuina le nupi wha tai ai le pensiona al au faisaofanga na o tangata whainga luenga le malo. Government Employees Pension Fund. Tali ia fia ia tangata whainga luenga i pisinisi tu maoti. Na o au whainga luenga le malo. Amata mai peo te lo peo na o matuto tasi sa moa. Pea au te tau mauti noa, tau iloa, na amata le scheme lea, pension scheme lea, au whainga luenga le malo. E tasi pe 2%. E te tongi mai, e tipi mai te tonu o lana te tongi. A le whaanga ia inga la le scheme lea. E le peila ang nupi whai, te minei, e te 4% ia le malo opo, tangata whainga luenga. Employee. E te 4% le employee. Te 4% il employee le mele e nel nupi fa a le scheme na le maloa le fainga la le mesa ai e tasi pe 2% ona tipi le tonu o le fa putonga tupe le au fainga lo ngal malo ona a fa apela e retire o e pe ai onu se fulu tau sanga e te whaina e retire ai le te mile pe au manatua. I le tāua le nā, au le te mea retire ai. A whaina e te retire pe au le whainga longa le malo. E su atu lau tupe pe se fulu afe. Lau sauwhanga. O a maua lo leo lau. O na tango lo leo le malo. Match le se fulu afe le nā. I le rato le tupe te tongi le malo i tonu i tangata sa whaisawhanga i le scheme lea. Lona winga la pe ono su tau sanga o retire tanga whainga lunga le malo. E to a to tongi le se fulu le tupe lea. Pe a ona retire. E match la. Every dollar for a dollar. A se fulu afe mo pa te inga fa yo simi lea sa whainga lunga le malo retire. Ia lona winga a fa pe molan se fulu afe. Iwa ele te tele te tongi tai ai. Tui. Ia fa ele se fulu afe.
ia ona pei le malo ia yo to a pei lola ia te mile o retire ai le ai te sa fanga e faia ele malo ile te mi le faia e ti pe tu pe ia o le mena le sa fai ia ona o mai lola le te siva fitulua o manatu fo le fainga malo le na te mi po le te siva fitulua po o le te mina o lai pa le mia ia mata e wato tu malo ta fo po le fitulima ia anyway o manatu malo fa tu lu pi fa ia lea a fia na o tangata o lo fainga luenga i le malo ai fa pe naon ta tala le amanoa i le tangata o lo fa fainga luenga eisi baeng o le business sector ale tunu au fe business mo fa te tenga o ai ale au fe business ya ona failo le mele a mata mai le 5% fa tu lo no pi fa mana tu la tui ole siri o tupe ai na fa tu le lupi fa au ai le fa pena na mata lo lupi fa mo tupe le FAISAOFAGA ta ta wa mai le to tele vol na te ole tupe le malo ai pe au ai tu to mana tu ai la wa ai i me ia pe lu se la wa fe mo fa te inga na tu na au mai appropriate mai le malo le na te mai le pale mene i to tonu o le fa tu wina ole nupi fa pai e lolea e mata lolea ona listala mai tangata listala mai tangata whenga lunga private sector ma tangata whenga lunga i le malo public sector pai lolea o latu le te milia o le fa e aluale e le fa motuina i le pension fund le ala whenga lunga le malo o le sa o lua ua ba ai umai o le ua run umai nupi fa o fa tu le nupi e alu ai le si vaenga ona alu le o le mta o pule o manatu whenga malo ai pole tasiva balu se fulu tasiva balu o se mele balu se fulu le balu fa o manatu ai lo le malo o le a merch lo ia o le a tu fa tasi fancy e lua le se unga e o ai lesi alu lesi o le ale mena fai le malo ona tu ala to tele ia taola i ba i le scheme le ale whenga longa le malo la to tele tangata o le io o le te meli tai ai a o umana ia le whenga fa konkalate i le na taimi o ina retire pero ina o la na tu pela ves fuluafi pelusulafi e match le malo ona match o tu fa tasi lo fancy al nupi fa tata o le fai poiponga ale nupi fafo male vaenga tuai le sa fe le malo employees fund government employees fund mana tuala o e to tele tanga tele o fa muta le sa fe se la scheme le o fa mutu la to benefiti ele fa pela na tango to le malo sifi mai ia tupe tanga la sa yai ai le yo te milita ai o le ana malo no fai na to tong e siria ma le miliona mo no tupu na o mai le tupe le malo ina ia fa au ai la to pension la to te unga tupe i to tonu le nupi fa ai mau mai ina o fa ai po fancy e lua ona fai lo le mena o ai na te tongia o tupe le malo o fe me mo mai le malo tupe e maua mai i da fonga a termina ele se tinha na la fonga mai si ala va so se al malo mo mai tu fa tasi lo le o le mele alu mai lo le i le lima ma le lima mana tu la o le tu vai o le malo foi no so so ni le mele e lu se la wa fe tu pena fa alu le malo ina ia set up ai le fan ia to tongi ma entitlements le maenga le ina io mai ia tasi le la o tasi nei fala tonga o iai me o employee ta fanga vai o ele te fenga longa le malo lo no winga te tongi le malo lo le se full percent ni nei o se full le employee se full le employee ia le la o tapu ai
ole tulanga la na o le whaanga solongo mai o le nupi wha. E le i toi te tō ngia e nupi wha, le tupe le lua se lau afe, e whai tau miliona le tupe na whai e le malo. E te tongi ai ia shares ia sa whanga ia ale au whai ngā lunga le malo, ina ua merch le lua. Nanga le mwhaina au mai whapea, e fua lava i lau pāleni na whai le whai poi ponga lea, o iai. E ala no tō whai atu ia malama. Le te reo le sao le malo, na whai i le mea lea. Tato ho mai lone i le mea leo tato i nei. I sao whangala ia, o lea rawe tau tala noa tulanga, umala u whaamitalanga ma le whaamamanga, o na malama lo lea o le whisiri rea, pesai e iai se afo se tulafono, e mawhai e le malo, le whai le mea lea. O le pāanga, whaatulai mai, i le vao le malo, ma le au whai sawhanga, ma le au whai pisinisi. Okay. I to tono le tulafono le nupi wha. O loo manino ai. E iai le wha malunga a le malo i sui whai sawhanga uma. Ai mau mai tui. A whai morwa te inga le wei nei. A whai se lau pe 4 miliona ia la o ia le au wha inga sao le i te. Le wha malunga. O le guarantee o le malo e avea ma trustee. Trustee o le fanda nupi wha. Alu ai tu lai mai se wha le velave ua ngau tupe le nupi wha. For some reason. Wai ono tupu. O ai e sto ngia tupe e tangata. E to tongi uma e le malo i lalo lang guarantee na. O la ko trustee. E mai tau mai langa le fesiringia po le ale mea ua rai le tapu le malo. Ono le taimi panoa. Ono le taimi panoa. Can I ask you this? Can we move forward? Okay, wa manino i lau forsanga. E lei tuunoina. E lei tuunoina e le malo lana nupi whana mana o e whai. Le wa manino le lau forsanga. Pai le si mea contribute le malo. Pai le si swinga contribute amata mea le malo. Olo no winga. It tells us e le la se mea la atato visidi fingo e fo pe se fe awal malo. Pa fingo fia ngana. E lo ke fo tu pera fo sa fanga. O lea lava e fe so swani malo. Man me muni le na fe nei. Ai ai se me tu va pe mu nu pi fa. O ai lar ka guarantee na ma sa fanga ila to yo to. O le malo. Now, that is very clear. And tango mai le malo e tango le FAASOA lea. By all means, yes. O le tui e vave ta taimi. Tasi le meo te fia wha manino. O le guarantee le malo. E leo te tongina. Mana tua foi tui alu le wha ala pitonga le malo. E no mai se tupe po le nupi wha po le bank. E guarantee le malo. Right? Yeah. O le whainga la le malo le whai ai. E tolu pasene. E to tongi le whaalapu tonga na. Mo lana guarantee. A whai ai miliona le tupele. E to tongi la le fia le malo. Tolu pasene. E peis i lunga. It's a one-off payment. E peis uma e. Ai mai tau mai la le guarantee le malo le guarantee le fund. Ale o whai whato. Ale o whai sauwhanga. E le se tongi. E leo charginga se fi. Anga charge el malo se fi ilana guarantee o le ai ongoing kusa pele tupu se mea ai charge el malo e fai tau miliona tupu e te tongi o fai sawhanga i le malo ai ono le manatu le malo o lana atina e motangata. Let's move on in taupulea. Ala le mea wa le nga fia ko mal au pension al mea wa o le san kale vel pension ale le fia va nyanga o tasina va ngol tusina la le mea wa fia ko mal au pension al tu fan ya wale le mane lo siri tui o le siri la e ai se sa o le malo i le nupi fai le tutongina o fai au fai sa fanga le ni o le tali i oi
Le malo, malau fai business. O le whainga le nei, e se 10% le employee, se 10% ia tangata FAISAOFAGA. Ta amata lai tangata whainga luenga le malo, on sa o tuele le private sector. Se 10% le tongi le tangata whainga luenga. Se 10% e a mai le employee, which is o le malo. O le fasiri. O fe au mai e le malo, le se 10% le tongi la tau i le sauwhanga ale nupifa. O le tali, e a mai la fonga. Right? E a mai i revenue sa le malo, e au mai la fonga. Tatu tala noa e lo le GST. O le GST le te tongi le whandai mea ia, le ave i te unga tupe le malo. O lona winga. Mo le whataitainga la, a whaapea la e o atu tātou nei au whai pisi ia tangata anu o Samoa. Whaatau mai oloa. Mai whale oloa. E le ngata na e te tōngia ia le GST i le oloa le te au maia. Ai te tongi ma oe i le pisi nisi ale whai oloa. Ia le mark up, le profit. E ola ai le business. Atia la profit e o sa tala muli. Ona matu lo le GST lea. Ava pe o le toi ina lea o mo la pension. O lo usao i le mele le o pisai nei. Matu la tupe la ufanau, mai la tupe la ufanau mini sila. Se pise la utala, lu se la utala. Ave se tupe mal toi ina la o pensiona. Ona tangolola i o toina. Ave le tupe, fata waila na mea ai. Paunga mea, mau le GST. O le sauna le toina, na ame lona i le GST na le malo. O le sauna le toina le o fai mail va enga le. Na me o mau ai fila tupe. Na ame le malo, tango le malo. To tongi ai ia sauwhanga ale au whainga longa ale malo. Me mau mai. O lona winga, o sauwhanga ale au whai sauwhanga la yo. Ma sauwhanga ale au whainga luenga ale a company tai totasi. O le te tongi mai tato. O na whai e role. O lona winga. O tau le whai mai, o le ale mea leina whai, na leina mawala o 5 sutala. Lausi 5 sutala. O aso malawa. Tato te tongi e GST, ma tax, ma me whapena. Ame whaputunga tupe le malo. Le fe so soani ai i la ufinga longa ale malo tongi ela ko school paseni pape na fo le fai pisinisi e tango fo le fai pisinisi ya charge oe i le profiti i le margin i le oloa te fataua po fa mo fateta inga ona tango le fai pisinisi to tongi ele ufinga longa le tongi e tax ale tongi au ufinga longa la ia i malvaenga o le sao tatou. La tato tongi le profiti. O lo winga fa mamainga la mta ku pano. O le toina le pensiona le pisa nei pela mo wa fi for 5 sukara al mele. La failo na sao. Lo fa taulo pa. He's paying tax. GST lana le sa auto fanga le FAISAOFAGA le lupi fa number 2. O le fai pisinisi le alu toina fa tau mena le pisinisi. Fa na markup. O le na fo e FAISAO o le fai pisinisi na. Ile tupe ole mai ile nupi fat no pena so everybody's contributed. If I langa tax le pisinisi le fai pisinisi. E tax no le profit. Al profit is mai fair. O le te tongi le toi ina le fa taia. O le te tongi le toi ina le. Lele. Wa mani no ile tulanga le because of our time pano. Is there any last comment at the fa malama? But minuti le tasi to ina manino ele tunu ile tusile ai mulmulia tali malo wa tali roto bate mistal tali nal malo ya. Kasi ala utas. O te fafitai ile rile na tusile tus. Awana le langa na maya. Ele mo le mano te fa malam lamat. Te lo umalo fa mamanga le. Ona manatu le na fa peroto oi. La sa o ya le malo. Me mua. O me mua. O te le o te defending le malo. O le o te evatua factual information. Mai pure le malo. Ia mana tua. Fai nga fa vai le malo. O le tula fono fo le na.
Tango le malo e mai i le tupe le nupi fa ona o lai ilo na sea e titongi i tangata FAISAOFAGA ia o le faita lia na le malo e le ai rase me a reina e maresi mea o le tupe le e te teu e tonu lau SAUFAGA a fa pe lima afe lau tupe i lau SAUFAGA so e maua mai ma lau faasilinga i le dividend e tele o latu fa pea o le se lauta la le o lau tupe le la ua ave fai ele pensione anai to ina manai ta ma kua le ai e te atu aoi e maua uma mai ala tupe li e maua uma mai ala tupe mo le sile fia le tatou atunu o le tupe le tu tono le nupi fa to i titi a piriona i accounts o uma na audit o le lua afe lua sefulu iva se lau patali mai iva se lau miliona a sekta rai tu tonu e o le tausanga lea o le piliona kasi nei o le fa moenga o le tatou malo o le mea foi le fai le malo le fai ma it's a one off payment o la fa tuang i le uso le fa tai wa e au mai wa mau ai lo wa manoa o te fa mala matua e le oni ato tupe ia FAISAOFAGA le tu tongi ai ia nai to ina mana lo matua o matua o la tua fo le foi contribute le wa umana fa matala melalia mali lie e le onga oia le malo se tupe o la lava e fai i lunga o le SAUFAGA nai tangata na o le tutongi aso uma tutongi ai faatau le fatimoli faatau le penitini faatau le palau o le GST na le ave o le tutongi to saua I ai faatau fora to o le mark up le fai le vaenga na foi le tutongi tato nai ave fai le lupi fa ale au fai ngaluenga ale business sector e fa uma tu la fa mtenga la le fa fonga mai le tato o tunu e pule le malo o le ngaluenga le malo e na te faasoasoaina le tamao ainga the distribution of wealth le la e sa wai tongia mai le fai so foi le mele le malo le tamo fa nga tu pe ia le ngai fa tete ai o le telefen e to si le fia o le pandemic le mea o tupu o le tupu le lave e tango le malo i le mea o i ai le na pule le o to fa ia e iai le pule le malo ona o tupe ia te tongi ia o tau SAUFAGA ma le au fai pisinisi o tupe le malo le oni o tupe o la e maua lava tau tupe pe ai alu e tala mai au fa manianga ma le tupe e o la fa mamanga le i fa fonga mai le tulu Ia ona na e mo me lata o le au vivile sa tau fa matalo mai ni le fionga ia pano le se we sambo o fenga lo no bifa o lai tipila no bifa o le to ina le tele no ele le fa tau no sikareti na tu tongi na la fong o se vai ngole na fong le na fa nga le malo e o mai no bifa e fai maturu i le tu pelea ma fe so ni do tu pelea which is really good knowing o le ta milo ale tupe I to tonu I le mo wolte di masutala le pensiona ia sa oi mola le nge ia di mas fulkala e nga o le masinga nge ko nge a le la ka ko vesi but o le nga o le facility den tu sel tanga tele it's e a nga o se fale a nga mo o to le o FAISAOFAGA le lupi fa yes wa ngal si le fe tanga tele fa tu manatu le o tali mai ia le sa ve ma si o la o tali le malo e ana le pula le lupi fa lo e ne stemi tali le fiong le toma teminista o manino tato le o FAISAOFAGA ile ta vilinga o le mea le tu tonu I le lupi fa so le o manino tato la foi ele sao ai ko inga mo lo ma kuari I ke mio e fa kau la ko falao ma fa simoli mri ni le ile fa lo sao umana ile SAUFAGA le no bifa it's really really good no mani no foi fa pe ora ka viringa la me ko pa war mele ka le no bifa o fa fe nga fai un nga ku pe ke kele
Pa'afea na whainu ngā tupe te tele. Kai 4 miliona. Na whaatanga i whai pisinisi mai seina o atu no tupe. Ai lau FAISAOFAGA le lupina. Now that is the facility. E ka kaulanga facility lau FAISAOFAGA le lupifa. Le facility kong walanga. Na whaafea o na whaatanga e le whainga malo. Tangata whai pisinisi mai seina. E ato whaia la tau loan le lupifa. Mo le setuping o lako pisinisi. That is the question. E te tau o na le ngofo le FAISAOFAGA. Ai sungoi. Sungoi le malo. Le ale me o whaatanga i lau whai pisinisi ia mai wafo. Pai lako loan in no bifa. E whaatu ai ala tau pisinisi. Karo siringa kau siringa i lau FAISAOFAGA no bifa. Yeah. FAISAOFAGA. I am very glad to hear from some of my mates in Samoa. Wow, nga ko dia pasengi ala wa mawas ko pasengi lo sa fangalo. It's a lot of money. Ale nga fo ko pasengi o mo se fa mama venga ngi vai ka u ka ko wa fi ai. Wa mawal sa fangale. Ya tu fa so mai le du pifa. Mo tato uma olo mo miele tulanga na. Ya, mana tu manino tato mta opne so manino fo de matrevai. Ta dir tele le mau city. E pera mai mo le tu fa te tele tato por klam le vnei lo to on se. Mai tato le YouTube a uma. Ngolo da kolor ka ko po klam I'm sorry le mfengo la ko ka channel YouTube ge ro po e for ka le wo ku de wa. O le online me o le ko le me o le YouTube. Ai malo on se mai. Ya o le foi la las freire vasne tu nei. Alo fa tele moe. Fa su foi mo imuir de fiafi.